¿Quiere usted cachearme? No estoy autorizado para hacerlo, lo siento. Bueno, muy bien, de acuerdo. Pues luego no se molesten todos ustedes si el avión está ya a 20.000 metros de altura. No se preocupe por eso. Espero que en el aeropuerto de Bangkok haya más personal contratado, la verdad. ¿Y aviones? I aviones. L'obra Bangkok és una obra que parla una mica del destí, del destí d'aquest país. És a dir, Bangkok representa un cert destí que pot tenir aquest país si continua fent les coses com les està fent. No? És dir, Bangkok és un lloc al que no haurien d'anar si continuen fent les coses, despilfarrant el diner d'aquesta manera, obturant les possibilitats de la gent, de la nova generació. Si continuem construint el país d'aquesta manera, no només aeroports, no construint tot el país així, anirem a un lloc com Bangkok, que és un lloc on possiblement morirem, com passa el personatge. Sí, a bote pronto, ninguno. Yo no veo ningún avión por aquí. Ah, deben estar en los hangares. En los hangares. ¿De dónde coño sale usted? El momento para mucha gente es tan dramático que se necesita tener una visión crítica y constructiva para tratar de que las cosas se resuelvan, y quizá un camino o uno de los caminos es precisamente abordarlo desde la ironía, ¿no? Aunque a veces la risa resulte patética, ¿no? ¡Escuche! Lo único que puede hacer en este aeropuerto es ir al cuarto de baño. ¿Quiere ir al cuarto de baño? Yo le acompaño. És molt brillant l'escriptura. Està escrit d'una manera... I com que el director, a més, és l'autor, en aquest cas l'Antonio, vull dir que té molt clar com ho vol, no? Perquè ho va escriure ell. Aleshores, és molt fi, és molt enginyós, malgrat plantejar coses hi ha una ironia molt gran i jo crec que fa molt riure. Jo quan m'ho llegia reia, vull dir-te, que està molt ben jugat al sentit de l'humor. I la funció barreja aquesta comèdia amb aquests temes bèsties i amb una trama argumental que et fa també estar pendent de voler descobrir què passarà al final, perquè hi ha tot un entramat argumentatiu que és com de thriller, quasi. Aquí yo nunca he oído el nombre de esa compañía, ¿eh? No tienen oficina aquí. ¿Y saben por qué estoy tan seguro? Porque aquí no ha habido nunca ninguna oficina de ninguna compañía aérea. Nunca ha habido ninguna.